I've spotted an enemy vehicle south of your position. Spotted an enemy tank. Control objective Bravo. Be advised, missile inbound. Spotted a hostile tank. Have a visual on a light armored vehicle operating to your west. Spotted an enemy sniper. Hostile tank operating west of your location. Da. Isključen je. Aj sad frame kako si htio da goru pizdu mater. Pa isto, brate, bio isključen i malo pre. On je sa leve strane, nije s desne strane tamo da je piše ono ultra kao da ga jebem. Tu je isto u video podešavanju, njega nisam ni dirao čovječe. Ne, znaš, ne dozvoljava je procesor, ništa više njoj ne dozvoljava. Ona gura, evo kažem ti, ono... Pa dobro, pazi, procesor... AMD, 6300. Pazi, procesor ne može ni toliko da ti ni traži ni da ti oduzima, zato što je procesor napravljen da kako se zove, Battlefield je napravljen da koristi i grafiku i procesor, nije ti ono ti procesor obrađuje sve, bre. Pa da. Znaš. Tu ti procesor radi svoje što mu je zadato sad. On služi, hard disk služi da čita detalje, ono, da hard diska povuče, procesor da obradi, a grafička da obradi grafički kako izgleda. Znaš, nemaš tu šta mnogo, bre. Kao da mi zaključeno, moram nešto vidim, ja sam tu dirao oko ovih podešavanja, onaj CFG, onaj config user CFG, tu moram nešto pojebem. Na šta skineš, bre, sad ću ti kažem kako se zove program. Onaj, Park CPU, to da ne misliš ili... Ma ne, bre. Dobro, znam, ja nagađam. Gdje si do pizdu? Jo majko ti jebe. Kako te ne